a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Jien għandi ħolma li xi darba tfal tal-iskjavi u tfal tas-sidin tagħhom ikunu jistgħu poġġu bil-qiegħda fuq l-istess mejda bħal aħwa. Għandi ħolma li meta aħna nikbru u jkollna l-uliedna dawn ikunu jistgħu jgħixu f'pajjiż li fih ma jiġux jiġġudikati mill-kulur tal-ġilda tagħhom imma mill-kwalità tal-karattru tagħhom. Dawn kienu l-kliem li dwew f'Washington DC nhar 28 ta' Awwissu tal-1963 fil-Marċ il-Kbir għax-xogħol u drittijiet ċivili. Kliem il-mexxej kariżmatiku Martin Luther King li ġie assassinat 52 sen ilu fl-4 ta' April tal-1968. Huwa kellu 39 sena. L-assassinju seħħ f'Memphis meta James Earl Ray ħabsi maħrub spara tir waqt li Martin Luther King kien f'gallerija jappoġġja lill-kenniesa li kienu qed jistrajkjaw. King, assis Amerikan, meqjus bħala l-aktar vuċi importanti għall-Amerikani Afrikani ta' ġilda skura fl-Istati Uniti, kien jiġbed il-folol warajh bid-diskors imqanqla tiegħu favur id-drittijiet ċivili. Ispirat mit-twemmin nisrani tiegħu u l-attiviżmu ta' Mahatma Gandhi, Martin Luther King mexxa l-kampanji tiegħu mingħajr vjolenza u diżubbidjenza ċivili. L-isforzi tiegħu għenu biex jitfassal att dwar id-drittijiet ċivili fl-1964 u l-att dwar id-dritt tal-vot sena wara. Fl-14 Ottubru 1964, Martin Luther King rebaħ il-Premju Nobel għall-Paċi għal ġlieda tiegħu kontra d-diskriminazzjoni razzjali.